को मणिपुर से कायब यारोय ना हाइब तातारगदी असिमको अखोई सेनामकोम दा कनो तवे हाय हजे कुकी की ओइनदे हजि को मागी एरिया डोमिनेशन से तम तम तौरी ना मक कनो दा तौई को सेनापति दा मोय नागा खनै को हायंग से लो याना संग अखोने सुम उरिसिबो को अथि मोय ममांग दसु यानै बा अखोई मसेन दि तौनदबि हाइदि ngसाई को ए मितै दि दum ओलसु यारे अनोय सुम लौरो अखोई सुम लौरगे अखोई मसेन दि तौनगुम सिको का हाइना दमाइना को बायलेटरल ओइना यानगी बि मो माम पोत खरा को अदुम बसे सुम थोकलेबो को अदना मसीदी तौदबो फै अदुगा तसेंना हाय तारगदि आइना हाइबो मतमदि आइदि जेनरली लोनम हाइजबनि ngसाई अखोई कनोना गीता जेना हाइबदो नोय पार्टी अनि सिंगना मणिपुर से हेक्ता नबानिना सुमनम द पाइबगी मोंगदा पाइबे थबकसिदि फते हाजिदुनेबको अदना सिगी पोछि लाकपनिना ngसाई को अखोई हाइजगदबसि को मणिपुर कंसी तसेंना हाय तारगदि को सेंटर तौरिसिसु मसी याय नत्रगा यादे हाबिगी पोदम तौसी अदुगा ngसाई कॉन्स्टिट्यूशन मतुंगिना अहुमलक फंबा हाइबा मक्तुदि आइदि मदुदि लाइते है खाली मरमदी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पीरीसे सेशन नमगा था तरुक्ति लापना हन याद था तरुक्ति हेन यादे हाबनेबा अदना अदुदगी हेलगदि पूरा प्रॉब्लम निको अदु था तरुक हाय तागदि चही हमदा निर खतनेबा अदुबु हेन फनबगी दंता सेशन से अहुमलक वा कनोगिदि बिजनेस तगी मतुगिना कंप्यूटर सेशन विटर सेंसर को दगी मुंजुन सेशन अदुगा बजेट सेशन ने तरोगा सेंटर की जो तोइनी याम तोइना फंबसिनदि कनोगिना कनो एडमिनिस्ट्रेशन गदि याम फजबा आइडियल नेबको अदुबो ऐसे को चाम फंगगदी याम फबसे ए पास मार्क से 33 हाबने पास मार्क फंगग लोरे हायना चतपदो अदुदी तौहनजनिंगदे अदुबुदे खुजु पामजदे अदुगा तसेंना हायतागदी को ngसाई हाइजे अफबा छात्र ओइसे पास का कन तौबा छात्र दि बदुदी फै के छाय रोय खनबा मतम दुजु कितंग सांगना अदु हौजिके कनोना हाबिरिबदा यानिबा मरमदे हौजिके स्टेट याम प्रॉब्लम एबा मतम सिदा सेशन से कितंग तोना फमगा कईदुबसिगे याम समना नामो अखोई को सिगी ग्रुप से मदे अखोई आइना यादेना लौथोपियु का हाबदो अदो सेंटर ना करी थबो लौरे खोले लौद्रगना कईदुबसिगे हाबदो खलनिंगेबा अदे मो अखोई सु से अखोई सांगुखिदरेना सु सांगुखिदे तातागदि सेंटर ना करी एक्शन तौगे अदो अखोई खनसिना काइदो मसा आइना हाइजबदा पास मार्क फंगगा लोरे कदगे था डिवीजन जो पास तौबने हाबदो फर्स्ट डिवीजन द पास तौबनि फैबको अदना अदगे मो अखोई डिस्टिंक्शन फंगमने सु फै अदना अफबरोमदा चंजनसी अदुगा ngसाई को अखोई ए यारनि सि खंगना यारे हाबदो अदुगी पोतुदे ओके सर ओके हुजिक पाइरेबा अखोई लेंगा सुमंगसु ओरसु अखोई लौखलेबा खोंथांग से यामना तप्पे हाबनि अदुना अखोई मतम चान चान लौखल हौदबा अखोई डाइट हाइबा तारे अखोई चाना हाइबा तारे एक्शन टेकन सी राइट टाइम तौदबा अदुगमा मयाम थेंगतगिबा मयामदुना हुजिक से वाना ओन खलकपसिमक यामना मतम से थेंगमले अदुगा अखोई थेंग लौखलकपसिमक्ति अखोई मसी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस है तारे मसी की खोंथांगलम चंगसिलकपगी कइनोम हाबसे थंबिरो जाना मसी की मतांग दा आइना हाजिनिंग बदे होय गुड गवर्नेंस डे हाबसे कोई मणिपुर स्टेट खक्तगी नते मसी तसेना हाय तागदी अटल बिहारी वाजपेयी जयंती हाइदना मागी पोक नुमिने 25 से अदना मागी सिदेज दा तौरगा गुड गवर्नेंस डे से तमाय पांथोकपनी अदुगा मणिपुर की ओइनदी मफम चाब्रा नत्रगा मतम चाब्रा हाइदना मसी हंगबगी महूता तसेंना गुड गवर्नेंस लेब्रा हाइबसे मसी अखोई येंबगी चप चाव मतम यामना नुंगाइरिगे को इरांग लेतबा याम स्मूथ लोना लेरिंगदा तौबा गवर्नेंस तो अदो गुड गवर्नेंस ओइब्रा ओइदब्रा हाइदना येंबुबुदी सुमाइ तौदना अखोई टर्मल ओइरिबको अखोई नाको कुगी टेररिस्टसिंग्सना अखोई मितै दा तमना लान तारैबा मणिपुर से मथक मखा ओलको मतमसिदा गवर्नमेंट से कमाय तौरिगे गवर्नमेंट की गवर्नेंस को मखागी गवर्नमेंट की मेचिनरी से मोय कमाय तौरिगे अदुगी हौजिके लैरिबा इरांग से कमाय थेंगनरिगे हाइबसे मसी येंबा सिनबो हेना आइदि सब चाना मसी कोई गवर्नेंस से कमाय तौरिगे मसी गुड को याब्रा नत्रगा मसी को होपलेस को याब्रा हाइबसे मसी सब सब तंजाने हाइदना आया हाइनिंगे मरिमदि कनोदा सुमाइना चैलेंजिंग टाइम को हाय तारे अखोइदा याम कना अवा आना मरमदि कइनोदा को नुवारिंगेदि नुवाने लेबिनबा अवा आना तारबा मतमदा मी दुना करी थबक तौगे कमाय तौना मदु मायोंगगे हाबदो अदुनेबा मसी मी मासे मी ओइब्रा ओइदब्रा जा कोइन खंगदिसे नुवारिंगेदा लेमिनरगा वाबा तारगा चेंबा तारगदि मदु मी नतेबा अनवाइदना गवर्नमेंट से हजिक लाइरिबा मसागी मागी लाइबा सिनरी मैम से मा कमायना टेकल तौवे हबसे मसी अखोई ये मसिना मसी अखोई गुड गवर्नेंस ला नत्रगा गवर्नेंस नतबा हबसे मसी चेक तौबसे आइदि मतम चपचाइना खली मदु मक्सी होय मखोई गे गवर्नमेंट गे ओइना
मोन येंबगी मोगी पैरामीटर से को हाइदि याम समना हाइदरा पैरामीटर कमायना गुड गवर्नेंस कमाय हाइदिनो हाइबगी येंबगी मोय तोंगानबा खल्लमदि लेरंबा याय को अदुबो मधु मक मसीगे अखोगी गुड गवर्नेंस लेब्रा नतगा लेतब्रा जे अखोगी प्रजागी माइकेदी किस मधु खन चोय चांगसी को ओनबगी मतम से सब साबरेन खल यानान बदा 2023 गी को कनोगी मे गी 3rd मे ओरगनी को 3rd मे दा एक्सप्लोर तौर को मतम सिदा मणिपुर गवर्नमेंट गी रिएक्शन से करिनो अदु तौद्रिंगदा अदुगी ममांगदा एप्रिल दा जिम मई थागी बदिगी को मसी हौराबनी अदुगी ममांगदा अखोगी को पोपी यानथलुबदगी मरी लेनना होजी अदुगी मखोगी अखोगी को रिजर्व फॉरेस्ट युम साजलमग मरी लेनना मोयना ngsaigi को अखोगी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया गी रिकॉर्ड कुपना लेरिबा फॉरेस्ट की बिट मयाम अमा फॉरेस्ट की ऑफिस मयाम मई थाबा होबसिना मसी खंगनबने कइनोमा तौगदौरे हाबसे अदना मसी तौ मतमसिदा ngsaigi निमित्तु मगदा ngsaigi को इरांग मरक्तुदा इरांग हौद्रिंगदा ngsaigi अखोगी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट से को अखोई मणिपुर की लेमाई से लेरिबने मसिदा मणिपुर गवर्नमेंट ना मदुदा मागी को सिक्योरिटी की सेक्शन थोड़ा कमाने लौखुद की इरांग द थोड़ा मतंगा इरांग से लक्षण न करी तौगी हाबसी मसे अखोनी येंगो मतंदा गवर्नमेंट मसाना सु याजरे मदु अखोगी सिक्योरिटी फेलर लेग्रेना अदु तागदी मदुदा येंगपो तारगदी मदुगी गवर्नेंस तुदी को अखोई जीरो गवर्नेंस ने हाइनिंगे अदु मतंगदी फारे अदुना अदु मो ओगे हरु पैसे मखा तारपुद के दोगे येंग सेबको मखा तारपुद ngasi बौदा मोइना मायरमे आदगी सिपाई चंगे अदु तौरे अदा तौरे को 355 थमी नत्रगा थमदे मसीगी मेन मान तादबा मन लेरिसे असिजु अखोइना मसी गुड गवर्नेंस ने ना कोई लौब यागद्रा को हजुबोद ग्यान तादे नरंग ना कनो को हाई कोर्ट तौबा केस अमदा अखोइ नोइगे कनो सिदी लो मणिपुर से लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ने मसीदी नोइ तौजेगदम स्टेट सब्जेक्ट नि काहारो अदु तागदि 60,000 सिपाई चंगे दु करी नंबर 1 को अदि अतोबम ना ngasi मक्सो कनोदा अतोपा नैना बम त हाइजरमे को 60,000 चंगी बसे मयाम पाखतने बो अस मोय चंगी तादि मणिपुर की पैसा के लोई लोई बतारे एना हंगनी बो कदो बइना लोई दिस वाय अखोइना मोयदा मणिपुर की पैसा लुहेन गदो सि करी गिनो अखोइ स्टेट गवर्नमेंट ने कौब्रा मोयना मणिपुर से लॉ एंड ऑर्डर नि को अखोइ कने से स्टेट गवर्नमेंट ने तौजगदौ ना हातादी आर्मी का मोय मरी लेने दे हाईवी मो मखगलाए अति तादी मसी अखोइदा सेंगदोकम चंगे 60,000 को सिक्योरिटी फोर्सेस पुसन से मणिपुर पुसन से करी गिनो कराई दे डिप्लॉय तौगे हाइबसिंग असिबो द खुमेन मान तादे मसीमा को सिगी एक्सपेक्ट द गवर्नेंस से का मा क्या पीबी दोइनो प्रजाना की येंगनर सेबको सिमा लेरे अदे मो पेरी फरीदा मतक्तगी कापनिंगबा मतमदा नुमै काप हानिंगबा मतमदा हापा अखोइना दि चखलगा तांखलुबदि यादब को सिमा अदे मो गवर्नमेंट की ओइबा मेचिनरी सिंग सेंटर बु ओइरो अमोना बु ओइरो फजना लाक्सिन बिबि मो तमोइना बफर जोन हाइदना को इंटरनेशनल बाउंड्री गुंबा अमा सेंगुलैसे मसिना कर्म मखल की गवर्नेंस नो नत्रा सिजु मोन हाबि अखोइ प्रजाना अदुम येंबा यारे नत्रा सिगी मरक्सिदा एग्रीकल्चर सेक्टर रे गेम से को मोय आदगी अमा अखोइ अशोक सिंगसिगी को पैसा से हम थादरे खोथरे कोई लो उब यादबगे अदो हजिक क्याम फजना येनथोइगे नत्रा अशोकपा लो उब ngamjadaba लौमी सिंग को हाइदि मखुगी नोंमै मरुने योबा ngamba जगा सिंग सिदा हजिक लौमी सि करी ओरिगे कमाइन तौरिगे हजि फजना सर्वे अमा तौबिदना गवर्नमेंट के रिपोर्ट पुथोरबा नत्रा मदुसु गवर्नेंस की मखल मने अदमाय तौदना एजुकेशन सेक्टर दा नत्रा एजुकेशन सेक्टर कमाइन तौरिगे चिंगदा लाइक कमाइन तंबीरी तंपाकी पेरीफेरी द लेजे कमाइन तंबीरी नत्रा ओजा कमाइन तौरी नहांदी कराय दुनो ओजा बो अम तबु लेरम देबो कनो हाई नत्रा अदि तादि एजुकेशन सेक्टर दा करी तौरिगे नत्रा अदमाय तौदना एनी सेक्टर जी येमो मतम दा फिशरी की बो ओइरो अमो बो ओइरो नत्रा अदिगी ट्रांसपोर्ट ख्वाइदगी मरुसे मणिपुर दी लैंडलॉक नि को अखोइगी कन लमना लोइना क्वेश्चन मंगातनी अखोइगी मतिक चाबा रिसोर्स से हजिक हान लेरमगा हजिक लेतबो समानरे मपानदगी अखोइजी डिपेंड तौरी डिपेंड तब मतमसिदा नत्रा अखोइ पोट की ममल से हागनिंग ममोंग हागतन हजिक कमाय योलिगे
नत्रा आलू क्या पीरी तिलो क्या पीरी इसेंशियल कमोडिटीज क्या पीरी गे अखोई लंबेन चप याब्रा मिटे सिंगी ओइना हाइदी ngसागी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना लेबाक सिदा लेरिबा सिटीजन लोइनम की लाइफ एंड प्रॉपर्टी जे सेफगार्ड तौगदबने गवर्नमेंट को सि गवर्नमेंट की मथौने मोय अखोई मिटे याबा कम्युनिटी से असिगी लाइफ एंड प्रॉपर्टी क्या सेफगार्ड तौबिरगे मपान चपदा अखोई करंबा कनो लेरिगे कराइदा चतुरिगे ngang nan gawati gi ticket se ngo kari gi no lupa lising tara mate loi pire hai kamain tok du gi ngang nan ama khoi gi ko kang leba kan bulum na yam phai gawati to imphal se lupa lising ama de fix to biu hai hai bu ko masi nan tha gi da ri masi ja pho phol am laksan masi mi tha ba ngai ri ke no government initiative um lobum thok tro asidi gawati imphal khak gi ne ba khoi gawati akan imphal delhi di imphal gi khwai gi maru na pari bi imphal delhi imphal kolkata imphal bangalore सिगुम्बसिनेबा डायरेक्ट फ्लाइट लेबजे नाबगी येपगी तव मतमदे को मसी याम दरकार लेबदे मसीगी पोसी मोय येंबिब्रा नत्रा अदिबो हाईवे सिंगसिदा टैक्स को मकल खुदिंगी टैक्स लेबो ग्रुप मयामन टैक्स लौरिसिदेसिदा मसीगी पोसे होय मसीबुदी अखोगी को हौजिकी लेबा गवर्नमेंट सी खक्तना नत्रजु लिसांसिना मणिपुर की गवर्नेंस हाइतारे को गवर्नेंस सी कमाइन तौरिगे अदुग मणिपुर की प्रजा सिंजी मरोइना हुजिको अखोगी मैतै हाइतारे को मैतै मितैगी लाइफ एंड प्रॉपर्टी से गवर्नमेंट अमसी सेवा तौ ngамमेब्रा ना अदु ओइतागदि हुजिकी हारिबा ngसाई को गुड गवर्नेंस डे से गुड गवर्नेंस लेना ngसाई कनो से अखोगी करिगुम्बा खरा हराव फोंदोबगी पालन तौ नते मदु पांथोकु नतेबा गुड गवर्नेंस डे हाइबसे येंगदु जे मसी गुड गवर्नेंस लेब्रा नत्रग लेतबा हाइबसे येंगनदोरिने अदु नदि हुजिकी हारिबा चाना को लान मरकता को सिगुम्बा हाइदि पोची थादरगा खुलाय अमा थादरगा को इसिंग सौरिंगदि इसिंग जे कमाय तरुगी इसिंग जे फबरा फत्तबरा नि येंबगुमनेबको अदु तौबनेना आइदि गुड गवर्नेंस डे लाखपसे खोइना लाहमबसु नते मणिपुर गवर्नमेंट लाहमबसि इंडिया गवर्नमेंट की ओना मसि लेजेबा प्रोग्राम अमनि अदु आइदि मसि चप चाबा मतमने अदुना हौजिकि लेरिबा पैरामीटर सिंगसिदा को अखोय येंब चंगी अदु ngसाई हाइदो नोंमना अमा हाइबा नोंमना अमा हाइबा अखोय मणिपुर की इरांग जे मेन मान तादरे अदि कनाबो खरना लांगे मरिस को हैरांग इंगे योरांग बाइना को ngसागी लम हेनगबा नार्को टेररिस्ट से मसी कनो से को अखोगी कनो से अखोगी कंट्रोल तौबि मोहत को आइगी युम द हुरान चंगा इगा नोइ गंता हिंगोन यथोकना से हाबि मोंग द को पॉलिटिकल डायलॉग तौगदमनि काय मफु मान खंगदो खरन पुसलपसे मसी को आइदि हैरांग इंगे योरांग मकोने हाइजेगेबा सि पुनमक सि मेन मान ताबम चंगेबा मरमदि करिनो हाबदा आइगी युम द हुरान चंगपनेबा हुराम संग हुराम दु फार फुबी के लेतेदना लेकाय मैम चंग हे जि हुराम संग नंग गम तो वरि सा हिंगोन दा हुराम नंग पामी बे हिंगोन जे क्राय दे काय बोनो नंग सब खाइ बिरगे सिबु सिगुम्बा पॉलिटिकल डायलॉग से नत्राबा नार्को टेररिस्ट का कोई पॉलिटिकल डायलॉग तंग दि करिनोबा अदुना सि तंजा चादब को मपान द चलग को अदुसु इसम चम नतबा यामना प्रोमिनेंट पर्सनालिटी नगा मागा हाइरपुदो मसी आई ngसाई हाइजिने खुइ मणिपुर सि को तंग तंगबा तौबो याबा मफम ngang याबा मफम मितै कासी को आइदि सुम येंगो कांद को अखोई मणिपुर से थाने के वेस्टर्न की अमेरिका दो मानचले थाने की रेन इंडियन की लम मयान से मोने लागा येन थोगा तौबदो मदु चाप जानो जो अखोई तार बो नम तौरे हाब अदना मसी गुमसी येंग चंगी अदमाने ngang बसे तसेंग नाय तादि मोने तौरि दुना मतुइना अमन दादि मदु इंस्टिगेट तौबनी ने लान हो मिदि इंस्टिगेट तौबनी ने एस मसी दि खयाम होरगे नान हाइदि कुकी मोगे कनो लीडर ना हाबमना अखोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फंगे हाइतागदि मितै मिसे एनि हेले तौद मितै लोइ तुमनो हातोकदुने हाइदि सि इंजन बने बा याम समना हाबदा तौरिबा मिसे लोइ तौगुनु लोइ लम हेनगन हाइ मोता पॉलिटिकल डायलॉग इदि असनोइ ना ताली तो खितंग आइरे हे हाइबा समानेबा खकन तानजलो हाइबा समानेबा को अदु सिगुम्बा अखोई गवर्नमेंट सिजु को तसेंना हाइतागदि थबक तौदबदि नते हौजिकि लैरिबा पोचिदा को मोइसु ड्रॉबैक ति लै मोइदा ड्रॉबैक दि केनो द मोइना तौबो ngमदब लैबा ममदि कोना गवर्नमेंट से द यावरिसि एवरी कम्युनिटी की यावेबा एवरी कम्युनिटी की यावनिना मदु गवर्नमेंट पुबद यावरिबा मकोक थोंबा सिंगी कम्युनिटी डिफरेंट कम्युनिटी की मी सिंगसे मोइसि मपुक्सेल सेंगब्रा सेंगदबा जे कोइ आइदि मसे मथा सारंगने खलेबा हौजिकि गवर्नमेंट सिना को मरमदि केनो दा मको ओइबसिंगरा सो मिशन केम थोखर लोयने अदुगी खुदम चांगदम जाम फंगेबा मतम चादना सुटी लरमबा नत्रा
adigi moigi mi organ hekta kangkatpa akhoi gi organ hekta namdaba natra haje akhoi gi tampak ti am phajaba phaba khotpa si tawriba singda nongmai kapa mafam da Churachandpur gi police na sigumam tawgre sigumam thingre natra kangpok pi da sigumam tawre mori da nahang ge akhoi mitai sangba yadri so adugi tawma mi tha mai tha ba singdo sukak pha ga hebse ngasi mo pawm ta laktiba adu nadi kari na habam tam moi singsi aso pura michang chang gi to ko aduna masi gi pochi naina basi hoi actor naina basi da round si da scope na koi gi kano si mapung di phade adu ta sing hata de asigi hojigi lai ba government si su phajana ko mana to bang am chang da di tawi adu ga ngasai gi ko koi gi ngasai na haja budo ngasai gi mi na nanjal ko matam da khoi na kyam ko na nga ke ha budo adu gi mawong da yenge adu kan amarom da yengu ta de government si pura pillar ne ha ba adu bo atu amarom da yengu ta ga di government gi manung da yaw mi sing na asom da tong jang ga taw ko thabang ni na madu haidi yam sapna da madu lekhat na ba khona rei bagi government gi photo mi da khoi u da su ya roi ba okay oza yam nungai ja amarom da khoi gi tu side ne ko yeng ber amarom da failure ne ha ba yai adu ga amarom da another side gi yeng ga di khoi gi manung da gi ha ba tare those who are taking the other side adu da gi lai khalang na hona rak bagi madu da moina hona ri ba mo gi effort ha ba tare mo ensure to effort to so koina adu su koina khang ma si maksu da kar ha ba pose lai du ga loina na koi ozan su thambi ki the good governance si hujik laibra laitabra ha ba poche ma si bo hana hanga do bun ha ba hom si puthore ha ba tare swai matang kite la kan oja tom cha da oja khoi gi chief minister masana su dum thambi bese khoi gi sigi good governance fix ka mari leina na khoi gi numit ki de tarik 38 sida secretary taman thambasi chief minister gi transparency accountability aduga state ki interest sop gi thabak tawbidaba tawroidabani then adegi pressure da chatloidabani haibasi palli aduga masi posi si laina ba haiba tare koina magi mechanism haiba tare koi constitution machinery bo rasu state ki bo rasu masida kari karam hain chathari haiba pot si masi kamaina mo thamba ya oja swai da duga masi gi machak sing si pusidak na hona matam da oiri bai challenges oiri bai area swai ga si kamaina kari meeting thambi ga challenges ti am lai gre mamdi kana da government ha ji mamu gumani ko yungi government department sing ji mamu gi yungi mo ko na masida isang sina Manipur da hojiki leiriba ngasi gi scenario yore ise masi kamaina yaw pano habsi masi koi yemom sangi koi community ko ni phu da nei ko pon there is a community sing si koi ki keno se koi ko general kita ko yes ti yaw yamna problem la bise ST community ki manung da ama oiri ko kuki have group se masih da sai ko kuki have da se na dilai dilai ta bune do ta ko one any kuki hajan gre ko masih report se akoi na kari gumbai di akoi lai ba kana se kang mayam se marakta relation se kamaina tawkani masih hengwa sokthara kadra kangkhala kadra have se akoi gi isang jingna pala ko government singi ai masih noi mi eng se san jina khalle mamdi kana da akoi yengba yai koi kano gi model da ko Mizoram model kamain to yi Nagaland model kamain to yi akoi gi marak da lai ba community gi mayang se major community di khara da ne ate di lising tara ka le ba kun khak le am pek pa community yauri si sing je community aso bu sing se mo yot ka do gi ko tawe masi bo ka mitai na atu ba community am ta yo na bo na de adu bo mo khoi sing da le bu sing di yo sal le nang adu hayu nang na adu hayu ha bise masi lisang sin na masi akoi karum safeguard se khud lai khage leite ko adu mo ko gi loina mak se mo gi reservation sing sing sa gi chang manana sa gi phangba yana na basi masi khoi government singbi bra Nagaland gi sumaina nam samna da ma gi community wise gi reservation le bra khoi OBC pusale ko OBC pusala ko matam da OBC chale bo community sigi tongan mai gi pi henjan handi khaji loina mak se equitable odi hanu ko sigi posi le ta basina masai am na mo phata ba kangbu mu ding sai hai do mapandi change mapandi sang busi record leite hek chang bu sona ganda ko bota da le citizen on thobo do on thue the ST singale mokoi mayam jin sum le ga ngasai kamai to ka bu ngasai khoi any department ki makok sing ji moina ora pa maru posi ora pa matung de ne ba sum sa ba lor ka na masi kindar ke to ne ba ngasai adu ne ba ai haji ngasai ko lai ba challenges mayam si urak padigi am samna hari ba sigi iran ji thoye ba kalumba honorable chief minister sina hana tawida dunya thong tumin le ko hui pulam seminar si chingda mon henjele ji tumin le tho
ko adi moigi akhoi poppy plantation mayam to si kem ta ngang dra reserve project ma se mathang manghal ai si kem ta yeng dra hana gi le ma go mayam dana tumil le bi no le be ta gi ngasi su ma khoi ingna dum pa ngani adu de ka daru ne sona ka de khoi yum mai sa ko lor man ne akhoi pulap lo mi na ne bsi adu ne ne sa gi ko good governance kai na ro matam da mi na ito mum thadare ne Japan da ko Japan se hojik yam chawkhal le na madugi impact to ngak tho ko admai tawdana akhoi atom bomb akan ba mane ba akhoi gi Manipur da tawmi ba ko asi group sina hana mayam to akhoi asini aham irang ate ba atei di people da attack to de ha and people le attempt to ge attack to e po che masi yam chaw bo makhalam ne ba masi nga sai ge akhoi democracy chat le ba amada hekta attack to wasu hekta khudam bu ya ba na te ba adu ko me nam hai akhoi mizo court se yam phajana loisan gi kan Mizo Airport se loisan ga ngasi che di porte no ate polam di sab sa de Mizo Airport ta condition am ko yawm me makoi na kano da neighboring states sing dagi lam loksal ga greater Mizoram ge wafam du di moina kamai ha ge ko adu di article 3 da ko ge kano se ko chok thok pa picture be ge wale adu matung ina adum demand to khaina adu ki close ma yawm me ba adu ne ba hoji phom do rei se adana ko gi Manipur gi lai posi madi hojik ta sing hai ta gadi amam da hai ta gadi hojik akhoi ne pen de ba ne hojik samai to dana ai se ko angang oring digi moina ko yu pithak tana de ganja pithak tana mang ge to je hojik gyan tarak tana hojik ai se loi to bani ai hing de ba ya de hai dana lekhal le po se asi hai ta de ma je 100% pi bi ai mam di ke no da asoi be je realize to kan de ko masi theng na ga de ni hai be se masi madu ne ba akhoi da yam darkar le je adu hojik ki aspect si de yem se hojik kari do on do inwa asona kan da akhoi gi leba gi thuai do ya de lam to wana piro mitei ja hatuk to be ya de ha den lei ngada karam be governance no ba akhoi na ut ka do se uni ya lete hojik agriculture hai ro akhoi gi kanu sibo administration sibo kanu se akhoi gi chosam sai jaw dana kangku pi sai jaw dana adigi technopal gi sai jaw dana to bu ya gadro kamaina akhoi na pamba karamba afaba makhal gi administration se lakado no ba Manipur as a whole na administration to ta ta gadi adu na di khwadi gi maru di kaino da so ru mayam se urga da masidi yawe ai na ga yaw ru ga ai na madu da part oidana ai ko madu da saru yaw ta ai ngasi di gyan tare aduna ai na gyan tarabni na gyan tar ko matam sida de akhoi gi se kan da ba ya de haidana sagi chongthok to na to ri thabak se masi yong ta gadi masi gi se good governance ki aham ba khumthang ne na ai di haijegi ba do khana to isi adu akhoi uksin na dana khangin na dana ko ai hakjang di na ba mai da sum kano pen tai ba ko chiman adum sang ba kajal adum sang ba sam adum masu sang ba adu hakjang man di pum madi yeng da hoji di hakjang pum ba se masi pum ba ya we masi simdo sin la ku matam ne ba aduna di masi akhoi na yeng ba matam da masi gi parameter da di masi yeng bum tho ena khali aduna matom ne yeng ta di ko hoji ki lai di ba sagi government gi kano se masi akhoi effort hai tare ko hana soi mayam se loi sem do ga Manipur mang bu sungai ya roi hai da hai ba di moina phanam chanu ta ga jo nuina pa me ba separate administration akhoi sum bi roi ka hai po se masi asom da yeng ta ga di si yam pha po ta mane ba ko adu dai da separate administration pi roi hai da hari ngai si da sa ina hai jeb do ho ang khang do khara na political dialogue is the only solution hai di kai no da pi ga hai bane ba separate administration pi ga hai bane ba adu di nangi ke hojik ko ngasai hai bido Mizo Accord ke mai na adum Accord se tok tho je adu ha adu demand du dina adum taw ga dum thamo hai mai matam chab da ta lo hai bido adu gum magi mong da moi se loisan ge na khanbra adu na jita seng hai ta ga di hojik ki lei ba seniority se di hojik ki lei ba go menjira masi akhoi gi ko hana soidar ba akhoi Manipur mut pa ya ba gi po se masi mut pa ya roi masi gi पोची दे कोई थेंग नगदम ने थोगले इसे मसी मदी आई याम थागनिंगे अदु बखोइना हाजेबदी मसी थबक जे कितन थुजन बिउ प्रजा से सोकप याम हेले मरु ओइना खोइ बिजे कम्युनिटी जाम थिना सोकप हेले अदे होजि मोइना तौरेइबा पोचे कितन थुना तौबिउ अदुना दि मसी अखोइ मिलिटरी क्रैक डाउन तौबिउ हाबजे अदुनेबा कितन थुजन बिउ हाबने माना असकी को याम तपना आइना फरगे हाइदना खलक्तना फनबो होनरिबिदो कितन खोंजिंग यानजंग बिउ कितंग थुजन बिउ असुना kan gi chakleiba mai je kitang thuna kan je na ai di mase akhoi gi demand ne do ta seng na hojik leiba posi de di sin natra ga di governance bu kai no to okay ja thank you so much ado akhoi gi hana gi leiram ba haiba tare posi soiram ba adagi poching si kannana ba
lambi si chumaknaba on khalakpasigi mai somnaklonggi perspective tari yengu tarangadi good governance ki koina phaba khongthang amani haina koina consider to yai but action se lokhat bhaure be action se athugu matamda yam thugna haiba tai lokhat ninghanbagi apamadani thabiro jana oja tom jada oja hujiki akoi gi lengak pai ba haiba tare ruling de lairiba kangpu sina daita responsibility si akoi loba wat pana good governance ma akoi gi lamdam asida purakpa lehenba ngamdabani haina akoi loba yabra kamai thambini ja ai masi matang nei mata haji ko ai na sa haji bedo mamang ge habani congress na traga bjp ko wanati masi de mamang de ching de si kai no haba matam kari kana yaung na ching de haba da bjp gi handak mapung pha gi ba tam gi chahi ma gi tam hoji ko terrorist ki mathak ta akoi gi ko kano se tawtring na ko na ko terrorist mathak ta thabak tawrani akoi gi ko akoi gi kano se ki ko reserve forest sokpa yaroi haidana lowi ba khongtang ji lowding da hayam samna habda ai ngasai haiba matam mamang ge habi sida ngasai gi particular government do nate ba hek manipur digi asi ba go khoi gi kano se state hood phangba 1971 dagi ngasi ba wa lisang sina la ingai sida hojik yam phong ne ko government na chongthorei ji si natana chongthokta habi ne ba khoi manipur se soire yaroi misi kandaba yaroi chongthorok se madu ne ba ai ngasai haijabudo na mamang gi ne to haiba matam sida mamang gi jai manga gi tamsu yauna dum haijarubani masih saya koi ai Congress natra BJP ko anate government palai ba loina mangna koi ki Manipur je sum ba sorak pa yai sim ba sorak pa yai je kem ta khangbi da na ko sai ma na to bu pangta ta thadok pa adi nga sai ki ko mi gi ai nga sai haje bu do mi gi kana tribe wise ai kana reservation pi ba gi mota kari gi no ta ko yamna major ba paisa ju pai ba ji ti paisa pai ba bu loi ne yam kana haning de de som communal ta ne ba ko aduna loina ma hekta bayam si chupchin ne hekta low bo gi mong ama lakwa sigi poto madu gyan taraktana kitang ko khoi gi simdok pa khara lakwa illegal immigrant khandokani haiba haidi am samna de aina sa haji gi do mi gi chingda kariba kanu ge MLA mari khak le mane tara yorpa moina mamangi vote sing de law gi aina vote kai si de khoi gi kanu si ko Burma de la ko Myanmar de la ko illegal sing lai vote kan ba ne na phong na har bok to kem to tong na ta ba ko madu gi mayam da loi pal la haji bani adu hoji sidai da aina kanu party wise haji na te ba adun ta sing na aina sa haji gi do ai isa na yam na asobe le ga ai ngasi de sobe ya ro na mathong na le na song thu re do madu phai haji bane ba sima le re adige atopa mana aina haning masi hoji ki matang si de ko koi gi keno se koi gi Manipur gi oina koina tawgudab se ai ngasa haji bu yam samna haibda ai si ko Manipur si kai ba ya ro ye na haiba ta ta ra gadi asi ma ko koi sinam kom da keno tawe hai hadi kuki gi oina de hoji ko ma gi area domination je tam tam tawri na mak keno da tawi ko senapati da moi naga khani ko hayang se lo ya na sang ga khuni sum uri su ko ati moi mamang da su ya nei ba khoi ma sen di tong na de bi hai di ngai ko ai mi te de dong ol la su ya de noi sum lo ro khoi sum lo ri khoi ma sen di tong na kum si ko ka ai na da mai na ko bilateral lo ne ya na gi bi mo mam do pot khra ko adu ma si sum thok le ba ko adu ma si di tawdo phai adu ga ta seng na hai ta ga di ai na hai ba matam di ai di generally lo na ma hai je bani ngasai khoi gi kano na gita je na sai ba do noi party ani seng na Manipur je ekta na bani na sumnam da pai ba gi mong da pai ba thabuk si di phate na haji du ne ba ko aduna sigi posi lak pani na ngasai gi ko khoi haji ga da si ko Manipur kansi ta seng hai ta ga di ko center na tawri si ju masi yai na ta ga ya de ha bi gi podam taw si adu ga ngasai gi constitution matung na ahum lak pham ba hai ba mak tu di ai di madu di laiti haina khali manam di kaino da constitution piri se session namaga tha taruk ti lapna han ba ya tha taruk ti hen ba ya de ha ne ba adana adu de he laga di problem ni ko adu tha taruk hai ta di chahi da nir khatte ne ba adu bu he na phana gi dong ta session se ahum lak wa kaino gi di ko business gi matu na ko winter session ko di munjun session adu ga budget session na to ga center gi ju to ni yam toina phamba sin di kaino gi na kaino administration gi di am phajaba ideal ne ba ko adubu ai si ko chama da chama phanga di yam phaba se pass mark je 33 hab ni pass mark phanga ga loi ya na chat pa do adu di to hon janing de adu de khu su pam je de adu ga ta se na ha ta ga di ko sa hai je aphaba chhatra oi je pass ka kan to ba chhatra di badu di phai ke chha ro ai khana ba matam du ki tang sang na adu hoji ki kan na ha bi da ya ni ba ma de hoji ki state yam problem ba matam si da di session je ki tang to na phama ga
ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯅ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯁꯨ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯃꯥꯔꯛ ꯈꯛ ꯐꯪꯉꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯁꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯁꯟ ꯐꯪꯕꯅꯁꯨ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯍꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯦꯀꯟꯁꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯊꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯋꯥꯅ ꯑꯣꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯊꯦꯡꯃꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯦꯡꯉꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯒꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ